mwanyu mwiso ndi mwana gukura mwe kwetu abantu bamusate yugite mukaya tari yangega yanyu monta ko ito monto australiense yanyu ko ito mukaye asifu tama etinga everybody na kwate right induko tibura abantu bekanisa hakimota basomye abantu baito bamanya right nkibabwendereta bakora ti right na bakolenda obuzima bw'abantu so na abasoroine na still within zina aigekere omusate narete ti umwana b'imyaka ebiri ekera iruvalia aba mwana akairunya gitari kandi barutete kukwandira abantu bajora abanyagitari onye nyasawo bakonyire kwa biri umunyagitari tako yagwebese kwa posirie evidence bona ngatu unlike other days ekera tora konyora basigana bara kwa bitibese basiriye umane bodwarorekana ngabona iga abantu bakurukwa basigari are disappointed. Our officers are disappointed because they go, they report the cases, they take the child to hospital, bago korba nyaru munyagitari, or itubese, osirio bobo, o saidi. Hiyo itakuwa laana kwako kama wewe ni ofisa ambaye ameleta kwa mtoto mchanga. Elimu mwana ndio moke kwako naye kwako elimu mwana linalindwe kutoka kwa matapeli. Naye kwa manyakobo ya mama mwana yuko utakete kobisa. Obo maene mbo manyekana. Oyo muntu yo kwata na ata muntu kawi. Ngo kalete moino mosani kwa. Bora akagende nyanga nguko bisyo barangeti. Ekara babisa batiri nyanga unaye muntu kiredi. So please, I am talking to our officers, our nurses, our doctors. Some of you are so good, but there are a few of you who are so bad. Ngamu nyokeri we li yakiumete li yoko ya buri tukerimo. Eli ko yenda na kuoni tirana chonsi pi. No nyekwari kutigayo kwa haki ordinary atware haki yayo mano. So nara kwa ni mama county ejera ni message ndatega everywhere. Elinda bantu baitu bamanye ko kuyara noi kama mama county mimi niko anoi abana abaigana kutubekira maboka ito tose ko batiga igato chware ngo ndeta yuko munyoki bandabu. I'm telling you we are not going to get our community in the future. So kiro bantu kumura balisigari abarani kamuro baka bamini baka bayakabisa ekira boko nyora bantu barega aliye biro baliko kamura ati ba report we are here we want to assist our society nara koine yamana bantu bamini nasa uliyo tokonyire baka twa ikirega na togenderete goteba agenderere ko bamune mwari mosabera na enda agenderere ko bamune nje muna togenderete kusukoma na tokorra yara atake ekiagera you know omonto gochorwa inje gochorire na that it is not my right ngate nene take ko ngoro monto ndo chorire moina ebantu bagocha gotoira indi naki ayemko akorete buya ayetokorete buya n'abantu aba batukaraste na baro kiro mondo tigaga ni raini yaye akore mirimo yaye kama mama county afanye kazi kwa laini ya kipo tabuna na itaga mwisone kabarata tent mwana nyanga ni mgate tent na ret ebintu bibia na akore mocha konga ama team at the end of it na kwa akora buya na ndina bako gendera butura ose kwa akora buya bona ngo tumitore tokwa ikero gekene getane ti yabaro kumwe kura bakumbara kubaye kutumata aba anda saba kukuba ile birobole timiteria sobo maena bole mo jetindi ko saba kure kyara chikurangare chikare lakini asaba kukuba ile kerobo otibo ikoya ogenda bagera mata aba kukuba chori baba chume aba kukuba chori tuseneta aba kukuba chori chugabana and the work ekarba korang county chesa aba kukuba korire meremo they are doing very well into tokorare ngare ni morende ngagaki tukusi chikoseke kakana banya bakumura mpaka kamwa kare bisuye ito na ito sento chikocha dinde ndo basako ba mention bobe mina county chiko ba mention bali kwa nyamota mayitinga mama county na royo ende na mayitiko kwana na mayitiko kolemeremo na mayitiko tokolia ndio mimi wacha nisema asante. Mungu awabariki, muendelee kutuombea, tuendelee kufanyia watu wetu kazi, na pia mkienda kwa manyumba yenu endelea kuomba. Mchue mwaro cha yataberete abantu bakoyera igoro pibayi basira enseye amanganaro na mangi lakini nyasaba atachimbeo elinde Kenya itegendere usuka. Saba sini bya